kombo bisi sikekora gute koko shofe umva shofe nkubaza kombo bisi ntabwo kiri express yabaye twegerane tubimenye ikihe kingana gutya koko tutaraguruka papa susu tulie kwa kidogo kuko kaka mwenye wavugo mtunangu mana yanje wavyumvise ikintu shaducereje ngo umunyabugo niwe turindiriye sinkeneye jewe mana yanje ico mu bushobozi nkabirukana bose enda ewe nakakugura ko kenda hari inyuma sinkeneye kunyabuga madame umva nge nakomeza kukubangamira ngenda mucisha mu idirishya urumva mana yanje ibi nibiki afise ifoto yanje ifoto yawe ni umukobwa wanje ngwiki madame ibi bintu ntabwo ari byo gukinisha umuntu ufite ifoto yawe n'umukobwa wawe ubwo arabafite n'umuryango kubera ko ufise ifoto arabamara umva umva nkubwire wowe umva urabona ingene yigirisha yanga kuvuga kugira ngo wowe ifoto yawe hapana acha oya umwana wanje akagicyaba Mama, ntawe wari urimo hano? None kubera kuri kurangura uyu muntu azeranye n'umukobwa wawe si wowe undi nakubwiye ko ari buza kudusura fiancé wanje bafite ikibazo cyo kutumva no kutavuga. Mamu kwa litawa mkwe wake. Shofu Mama korombeko na kwa étranger mna kometa muya umufaya moto. Mama. Ma. Oya ndabasigurira n'ukuri kw'Imana. Madame muza kumunsabira imbabazi ye.